تماشاوان نێژا چافکانیەکە تایبەت ji nava bajarê Efrînê ji tora medyaya Rûdawê re eşkere kiriye ku heta îro jî hêzên artêşa Tirkiyê ji bajarê Efrînê venekişiyane. Li gorî heman çavkaniyê heta niha hêzên Tirkiyê li nava her dû dibistanên Ezhar Efrîn û Fêsal Qedûr dimînin. Çavkaniya taybet bi Rûdawê gotiye jî ترس لناف خلق باجار عفرین بلاف بویه جبر کو افجارا یکیه درین بروانیا سویل عفرین وکرینه راگ هندنا ریو بری عفرین یا سرب حکومت سوریه و شتورا مدیایی روداوی را گوتبو هزین ترکیه لسر چند قناغان جه تواهی هرم عفرین و ناوندین اولکاری درکتنه او بارگه را دستی ریو برنا انگو ریو بری عفرین کرنه لی چافکانیک جناو عفرینه دبیجه او یک نراسته.